Kala judan teng kejengkeren bat jengkular no Menteri Rang Ba Kejela baya Kemairang Subdivision on kentiu kerdan no syaka distrik ke Bapura. Menteri Rang Ba Kejela Konrad Kongkal Sangma haka arpu pratrik ujeliopan ulapan bena bagesor karjela kan sa kentiu kerdan no ya Kemairang Subdivision syaka distrik ke Bapura. Haswa kejengrake ya kesingi olat luat jongkari mentah kesnem. Konrad Kongkal Sangma habekren bikinong patai kubor ulapan ken mau bandang kaliang jong uladep ban penbena lupa ban ai distrik ya Kemairang. Hendrai namar kejingwan lan shop ke kelam COVID-19 kum tagi kam kijam kilayat kam suki. Tangba ulong pat bahaswa kejing rake ya kesni yo lat lut kari ke sorkar kan sepentre kam no ya Kemairang kum ke distrik ke Batamai ha kejela. Ulapan kan mauru buladap kerenteng ha kejingelang Hamairang, baka Mairang kadai kebasadin tam ha kaliang kikam penroy. Bat kejing temu ban ai distrik kelong ban kentio kathan bat kinong shong shnong jong ke distrik West Khasi Hills. Nalor ban penjan ni kejing syakri jong sorkar syakipat ba. Halor kejing boteng ke sorkar ban kentio kerdan no ya ke seora subdivision syaka distrik. Konrad Kongkal Sangma ula aidau ba kejing long jingman jong ke jaka kalebu ha kejing ya ke sorkar ban le ka mapping bat kejing ya keren menta kereng ya chkmat ban poi syaka jing ya sngutu jingmut. Mairang district has been announced and Mairang will be the new district of our state. And because of COVID, the situation has been slightly slow. But to let the people of Mairang know and feel positive about it, that we will do our best to ensure that before Independence Day, the Mairang district is functional. That will be our endeavor. Ban chupen kan mau ha kashi tarik urisau ka senam arhajar kat pra. Ke South East Khasi Hills District Demand Forum, kelekendo yo Menteri Rang Ba Kejela Konrad Kongkal Sangma, bandawa ban kentiu kerdano ya ke seorang civil subdivision sya ke distrik ke Bapura. Bat kene ka kenhuan kalapen pau ya kejing sengotenat habau Menteri Rang Ba ulapen pau bagene kejing dawa jongki kelong ke badan nongrim. Kinong yalam jong ke forum kilapen pau ba kejing ya keren kadai ke balas lembha na ke benta ban ai distrik no ekathan. Unong aiktian kene ke forum uba Allen West Kharkongor ulithu benakaliang Konrad Kongkal Sangma ulapan pau bagajing dawa distrik kalong ke Basyong Nongrim. Ndrai ke sorkar yang mentahi kan omla ban penurlong kene kejing dawa namar bagadan hapdeng kejing kerdu pisa. Ulithu ru ba Menteri Rang Ba ulong basisian ba ke sorkar kala ban weng kene kejing akabedai ba kejing kerdu pisa kan sasim khia halor kene kejing dawa bat ke forum ka kermen scam. Ba kene kejing dawa kan saseiso bat kan sa penurlong ya kejing angnut jong kipat ba kathan sora. Dak buong kita ba ai ke distrik lani ngimperhat ke distrik buong kadang kejing ba support nrai ladang ila panweng ke kejing jong kejing duna pisa buong ba ke distrik ke demand ke distrik asora ke dika isu ke bolong genuine ti ngisong tenat banyo sngo ya kata ka kentien na Menteri Rang Ba jongi bat ngihmit nti bah wi sengi kan kejing hmit nti jong ka jong ki nong sora bro banyo ke distrik ke Batamai kan so urlong mafitip hi kejing wanra ke distrik kawanra berbori kejing jan apa dengan kejing sensiar bat kipat ba tipini bang soram ta kala yar ba bat lasno don kam banyo ya kejing ya kan administration ke bakam ba sora ke ba himilti banyo ya ka lemba kejing wan ke distrik denre ha bede bat ke sora ni sudon ka jing sengo hendia ba ngila kemilenti nadu usnam araja khat pra khat handai hakapor ba idang mi Dr. Don ila penti kena yang ni bat ya hipat ba wat ka jingelang pat ba ru ila ong ba ka sora civil subdivision hi shen on sakentiu kota no second district te kata ke jing penbena jong i kala penong yang iki nong song snong ki pat ba hi ban sngau sngai be hangta le hi ba kim judan hi bawan hala bawan ya ra plakat lani bawan ya kendu yo minister na kapo yo CM na kapo lo kata namar ba ngila don kata ke jing song sngai ke jing long confident ba ngin sayo hi ha ko isni te nre hadin ke jing klat ke jong i kala don hi ke jing song no man sim kan dia tari wala ka taru ngi yai budien nak liang kejongan kaliang jong u bolajir ukun ji badan MLA jong sela ba tingwal khar disi ngi yai budien ni kam but nakapor ngi kendu si amane keren lo kani nak liang si am lu keren ya kaju bau ai men sim hi wa ji singani pakan salong
Dia haduk mentaru kejing keren kadang yai. Tinggi dang yai kami lenti bahkan saulong. Dia leksi usngo kloi ban penbenano ya kamairang shwa ula penbena. Dia leksi un penbena se ka suara lani penbena shwa se ko we ngimtiuk. Dia kata ka syong haku mga ong ifi ka syong haka prerogatif jong ka soka. Dan rena kali yang ka jongi ka ka kamrami kalong ban yai pensngo. Ya kani ka jing dawa jong pai ba. Panginang yai pen kan mau na ka pos. SORA has been, again, an area of concern. There has been demands for it. But because of the geographical landscape and the areas of Peninsula and down and all these other areas that are across the valley, so the geographical, I should say, mapping is not coming to a point where we're able to really look at a consensus. So all those issues are being discussed and we will see how to move forward. Tela da kerja ke poi hadu tau put ba sarkar kam ai. Te ngin sia perkhat ka syong haki pai ba pat ban sim ya kara ki ngin sim tang manga marwe no mi khmat ngam lai. Te ka syong haki pai ba haki nong yalam jo ka tak forum kai ka bangin le kai ka bangin rai.